Yes, ashimwe cyane turaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Aha turi ni kuri airport ya Des Moines, Iowa muri Amerika. Turabaha ikaze, twakiriye umushitsi adasanzwe, ariko imbere yuko tumuvuga uwo ari we, reka dusabe umwe muri bo asenge kugira ngo tumwakire. Turakunda Yesu kandi turakunda Imana. Kaze mukozi w'Imana usenge twakire umushitsi wacu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri nyuma y'ijambo wavuze kugira ngo urisohoze. Hari ibyo wagambiriye kuva kera tutarabaho, uyu munsi urabisohoje kubwo kwakira umukozi w'Imana wowe wateye iteka ukamuhamagara, ukamwemera, ukamwemeza n'igihugu, ukamwemeza n'amakungu yose. Mana, uyu munsi tutewe iteka kumwakira muri Iowa cyangwa se muri Etats-Unis kugira ngo aje kuzuza umugambi w'Imana. Uyu munsi Mana tumuhaye ikaze, umubyeyi wahamagaye umwungeri wa Roche, Eglise di Roche cyangwa se ishengero ry'urutare, waramuhamagaye uyu mutambukanyi wahora ari umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore gushumba itorero, ashobore kuragira intama. Ni nayo mpamvu aje kureba ko intama zimeze neza, azanywe n'ubutumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo ntimukagire undi mwenda wose mwishuzwa keretse umwenda w'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Uravuga ngo ubutumwa bwiza ni buhetura isi, nawe Yesu Kristo uzagaruka gutwara itorero. Urakoze kuko uyu mugoroba ibyo twabonaga nk'indoto nk'inzozi ubisohoje mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Murakoze cyane, Imana ibahezagira. Hari umuntu witwa Mwarimu Joe, nza musabashike ngaho imbere, ngoma ndagusabe unyakirire abatama bacu ba hano, hamaze kubakira batwakirira umuvyeyi nyezina. Kaze Mwarimu. Imana habwe icyubahiro. Banyita umukozi w'Imana Mwarimu Joe, ndi kumwe n'abavyeyi banje hano. Umuvyeyi yajeje gusenga, inge sabe kandi mutama wacu Bishop Sira Cyubwa ndamuha ijambo ampereze avuga ibikurikira. Kandi mutama. Urakoze cyane, Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana kuri uyu mugoroba mwiza kuba turi hano. Imana yakoze ibitangaza bikomeye. None rero nkuko maze kuvyumva, dufite umugeni, umushitsi wacu hano. Imana yateye iteka kandi yamurongoye kumushikana muri iki gihugu. None rero tugiye kumwakira, ariko kandi reka nsabe Bishop wanje hajya akora ico gikorwa cyo kwakira umushitsi wacu hano kugira ngo tubandanye n'umunezero turimo. Imana ibampere umugisha. Arakoze Bishop kutwakira. Nguko muvyumva hano turi muri Iowa, ariko kandi dusa n'abageze mu rusengero. Hani mu marembo y'urusengero twamutumiye mu rwego rw'isengero kugira ngo avuge ijururutse imitima kuri ibi bihe tugezemo by'imperuka. Rero uyu munsi Imana iduteye iteka. Nitwa Bishop Peter Sebambe, umwungeri w'itorero rya Kanani mu Burundi n'ahandi hose. Tewe iteka kugira ngo nakire umwungeri cyangwa se umutambukanyi wahora ari umukuru w'igihugu, Petero Nkurunziza. Muzi umuvyeyi wacu kuva mu Burundi, muzi amazina ye, murayabona kandi muramuzi kuko ari umukozi w'Imana usizwe amavuta. Uyu mugoroba nshatse kubakira kandi mbatumira kugira ngo mbamenyeshe kuko ejo dufite conference, mu gitondo dufite seminaire kuva saa 4 za mu gatondo, dufite amateraniro abiri. Tuzaterana saa 4 mu gitondo kugeza saa 7, azaba ari seminaire z'abakozi b'Imana bose twariteguye. Abakozi b'Imana bavuye mu mastate yose muri Amerika ndetse n'abazaba bavuye hanze ya Amerika. Cyane cyane dutewe iteka kubakira delegation yavuye mu Burundi imuherekeje. Umukozi w'Imana mubona hano ubaha Imana, uciye bugufi. Hari icyo Imana yamukoresheje kugira ngo tubeho kuri uyu munsi. Tuzabibabwira mu mfunyapfunyo. Madamu yari uwo gupfa, ariko kubw'umugambi w'Imana Bibiliya iravuga ngo ukora icyiza uzogisanga imbere. Yadukoreye icyiza, natwe twifuza kumushimira, ariko noneho biciye no mu bantu bose bubaha Imana kugira ngo asubire abagezeho ubutumwa bwiza. Yazutse mu bari barapfuye, yari yararwaye ugutwi kuba koronike, ariko aradusengera. Kandi twari duhuriye mu ivugabutumwa mu ijambo ry'Imana muri Roche, ariko kandi ntibyarekeye aho, byatugumye mu mutima. Muzi kuko aherutse guca mu bihe byo gutandukana n'umukunzi we, ariko twagize ideni ryo kugera iwe ngo tumusure. Ubwo rero nabaje kudusura hano. Kuba yarihanganye
abandi benshi iyo bageze muri ubwo buryo bacika intege, ariko kuba yarakomeye akaba ari ku kivi Imana yamuhamagariye gukora, ntitwabura gushima Imana muri uyu mugoroba. Rero abakozi b'Imana mwese kubwo kumwakira, dufite iminsi 3 muri sale twabateguriye muri Franken Avenue. Kuva ejo mu gitondo niho tuzahurira saa 4, no mu gitondo cyo kuwa gatandatu saa 4, imigoroba ni saa 10 kugeza saa 1 n'igice, kugeza dimanche cyangwa se ku munsi w'Imana nibwo tuzasoza ayo materaniro. Ibindi tuzobibamenyesha tugeze mu rusengero. Yesu abahezagire. Ya mucyubaro kinini cyane n'urukundo gushyi cyane, muduhe umushitsi turamutse. Rero nkuko twatangije tubivuga, nubwo barushe niyihangane adushikiriza akajambo cyangwa se ijambo Imana yamushize ku mutima. Reka kwakira. Ufise ijambo ryo gushima cyane kubona nshitse muri kino gihugu, kubona nshitse nkabonana n'abavyeyi n'abakozi b'Imana bantumiye, n'umunezero udasanzwe kandi nezerewe kubera mbonye ukuntu banyakiriye, mbonye bindenze, ndahava nibaza ngo nashitse mu ijuru. Ndabashimiye bakozi b'Imana n'imiryango yanyu ukuntu mwatwakiriye dushitse hano, n'umunezero udasanzwe. Bitwereka n'ibizokurikira ko bizogenda neza cyane, ariko nshimiye Imana cyane ko yanatuzigamye mu rugendo. Hanyuma nanje ndatumiye Abarundi, Abakongomana, Abanyarwanda, Abatanzania, abantu bose bari ino badukunda n'abatadukunda bose bose, kubera turi umwe muri Kristo Yesu, kugira ngo bazoze dusangire amajambo y'ubugingo Imana izoba yashize ku mutima. Yesu abahezagire cyane. Ya Yesu ashimwe cyane nkuko mwabyumvise, bamaze kumuvuga izina, yatubwiye ijambo. Mu ncamake tubahaye ikaze mu gikorane giteye igomwe kinini cyane, mu by'ukuri kizotangura ku munsi w'ejo itariki 23, 24, aha muri Des Moines, Iowa. Aha turi ni kuri airport, International Airport ya Des Moines, Iowa. Turabahaye ikaze mwese tubatumira, kandi mu by'ukuri n'Imana ihabwa ikibaro kora mwashitse amahoro. Murakoze cyane kujya mu mutubwiye. Amen. Reka turangiza dusenga dusabe umubyeyi wacu yabaze apotre afise ijambo. Kaze. Imana ihabwa icubahiro. Nta sinumva ukuntu notangura ngo ndabivuge kuri uyu mwanya udasanzwe. Ibi ni ibihe Imana ubwayo yiteguriye. Turanezerewe no kwakira uyu mubyeyi wacu hano n'abo bagendanye. Turanezerewe no kubona inyuma y'igihe kirekire dushoboye gusubira kubonana. Imana ihabwa icubahiro. Reka dushime, reka dukenguruke. Twe twavuye muri state ya Oregon tuje kubw'iki gikorane, ko twumvise ko hari integuro, tuti natwe reka tuze twifatikanye n'abandi bene data hano. Turashimye rero kuri iyi nteguro. Imana ibahezagire. Twizeye ko tuzogira ibihe byiza muri iyi minsi tuzoba turi kumwe. Reka dushime Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ingene uri umwizigirwa, ingene mwami ukora ibikorwa bidasanzwe. Niwe wateguye iyi minsi kandi niwe washoboje aba bakozi bawe kuva mu Burundi gushika hano. None turatura ko ibe ari ibihe bidasanzwe byo kugendererwa nawe mwami, na cyane cyane abari muri state ya Iowa. Turasenga ngo mpemu wawe akomeze kurongora ibikorwa byose bizoba, kandi byose bizobe ku bw'icubahiro cyawe, mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Amen.